تعالى يا لولو، تعالى. طلعت الاشاره، مش بنروح لحد طلعت اشاره. ماشي. مروان عايز يطلع معايا بثلاث اشارة. سوري. طلعت الاشاره لحد وين؟ يعني عدي وادي وبعدين نخش الجراج. هتقدر اطلع، تقدر اطلع. استنى الحاج يعدي، استنى الحاج يعدي. تعالى تاني نفس الاشاره ولا عايز من هنا؟ ماشي يلا اهو كنت انت كمان طلعت منه مرتين. يلا يا مارو، يلا يا مارو، اسبق انت، يلا اسبق. خش قالوا له تعالوا نشدوا الازاز. ايوه ارفع الارض ده. اوعى. ماشي. انت طالع عبد. قدامي واحده اهو. نفس الاشاره. نفس الاشاره ها؟ نفس الاشاره. انا بحب الحاجات دي، بس قاعدين على القهوه وقال لي تعالى اجري معايا. بس انا اقف هناك همسك لكم عربيه اليمين عشان مفيش حد يكسر عليكم. انت الاشاره ركز معايا، اول ما تقدر دوس. هناك ولا هناك ها؟ بص تقدر دوس. روح بيته.